Sương lê thì nó có khai mẹ đam, sinh ý sinh cái cái. Eh, ani pekoi di. Napa bersama bersama apa? 좀 태발 올리 안 괜찮다. Kombo simise. Sairin si narang matonan. Apa yang tu mak kerja ni sah? Hari kau ilmu. Bo bisile sababna chin engineer samai nai 2 বছর ni 24 months ni duration ri aha boro ke bon imsina complete dong nai ye chungbo point shu tongo apono na de bok building ke construction pai tha asike boro elaka wo jara jubuk juboti bekar klai tongnai ke na opun ne boro putbul be thala maste tole ta lama broden uha bor jago thousands lakhs in terms of lakhs bro klayo bochin Tripura is one of the oldest pilgrim center therefore asu thane 35 years ni regime of CPM regime chungha ro kono initiative la ya boro bro saye banchi bancho bro saye pointom samayo ni chung sio khnao aporo mondir ke habo kaham kroi thuno ke habo kaham kroi hotel ke habo kaham kroi abo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokon pusongkradi melang ko ang nije pono khut mukhyamantri no bokau joton biskau raise ke ha actually bo proposal send uha 2022 se 2022 send ungye Thanai 24 ni 15 tarik March chung sanction mayo ambai tinio bo social media ni chung samchu chung Ttaadc administration Maharashtra ni netritwe chung kuno develop ni ba pana chung south ya chini CM sa bangma several projects chung central government poriha state government poriha even ang nije poriha remote imsio few projects chung sanction maya maximum project no chung sanction maya ambai chung samchu chung chini jonogon ni elaka ni chini Ttaadc area ba chung 100% south ya tung arpo chini Ttaadc nimsio chini food administration chile chung fan kuri ba panana chung beno sangema ta sa inka rasniti kau sami hina chung financially unstable omor pa panana chung ta movement khema tung je chini jono sadharon je elaka chung mana apon fulfill khen mo panana ang bo chini administration nim khawbe je bo je building setup ungnai chini efficient officer tung payo no ponukna broni na south mobile chung boro sanction ma bo one of the historical building bo elaka ungnai plus in addition elaka ungnai bangma use ro employment opportunity mai na khakcha belakya hambai tini chung o jaga wo site visit khaini hi phajak ni gomti Ttaadc village amchayo klayo or jaga bo sobrung ne festival ung chini Hangrai mela jotono or jaga bishes ke hindu khaini ro
और निबो बेकेरें खिबिनानि बागै हासाल नि सारा त्रिपुरा एमनकि बायरेनि बांलादेशनि पर्यन्त बरफ फायदो किन्तु और जागा प्रपार थुजानाय करे हानिबां जों एडिसि हाफां इनिशिएटिभ नाखा और निबो रायमा सायमा पिलग्रिमेज गेस्ट हाउस कन्स्ट्रक्शन खायनायनि बागै जों सेन्ट्रल प्रोजेक्ट रहखा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हायदि जों सेंक्शन ओंगै दिनै कन्स्ट्रक्शन खायनायनि बागै अलरेडि प्रोसेस पाइजा टेन्डार पाइजा ताबो तांनाय almost 18 crore और जागा 30,000 स्क्वायर फीट नि कायसे नक कन्स्ट्रक्शन ओंनाय अमनो जों कन्स्ट्रक्शन खायनि थांथानिबो जोंनि अफिशियली टेक्निकल अनेक माने जों प्रॉब्लम फेस मा खायखा कारण ओ जागा आसो काहाके प्रॉपर्ली कन्स्ट्रक्शन खायनायनि मटर जा मायानि बागै गोबां डिपार्टमेन्ट जोंनि इंजिनियर विजिट खायखा थांखा क्लियरेंस नाखा इनके ताबो अलमोस्ट बायजाक गे जों आशा खायो और जागा जे जोंनि टीटीएडीसी बाय जे इनिशिएटिभ नाजाक माने ओ जागा सामसाखा हिंके फाइनाय छालो कन्स्ट्रक्शन पाइखा हिंके फाइनाय छालो जे पिलग्रिमेज रक और जागा पूर्णाथि रक फाइनाय तंगनानि बागै मोटामोटी किसाले व्यवस्था नाय जतनि बाङै इया फनो जे समायो पूजा तोजा हांग्राय ओ जागा फायो गाहाम के तंगै मानाय इनके ओ जागा तिनि जों विजिट खायखेनिबो आनि लगे फाइसक फाइजाक जोंनि एम दलेरि आंबो दङो जोंनि चिफ इंजिनियर तिंकु जमातिया दङो एक्जिक्यूटिव इंजिनियर सुनील देबबर्माबो दङो तेबो जोंनि अरनि गमति एडिसि विलेजनि चेयरमैन संबो दङो इनके जों आशा खायो दायतिनो अमो कन्स्ट्रक्शन चेंज जानाय निरक जतनो नखना अमो द्रजार बाय हावा खावै सामंग रक चेयरमैन नाय दंखा इनके बननो फार्स्ट जों ताबो विजिट खायफेखा जों इनाग्रेशन बो खायनाय और फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम बो खायो गाहाम के प्रोग्राम खायनाय जोंनि एम दलेरि आं तेबो और एड खायनाय कक्सन